Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei nei la mai tun riu dari. Asai November tarik churukum singnei ni chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong November tarik pungu. Tamenglong Natural Football Ground kau play with pride, wear with honor to my ladun bang kau tat kai kan mai. Luan nai mai Rani Gaidinliu sports meet kum singnei ni chui na pungu. November tarik pungu. Nung chang him lung pan mai MLA 53AC re. Closing ceremony tuang ginpi sulaw na ngalaw kan the. Kum na kamung kotay en gon mai Vice President UNC re champaw may kin sulaw kan ni. Luan nai may Rani Gaidinliu sports meet kum singnei ni chui na pungu. Closing ceremony kotay ginpi sang him lung pan may re. Anil jat hay ragwang re kata law may jat re tuna salaw kan ni. Inju may guay hay society tuang tiang dai. Kalam tu anyu tong society hai pui nun pan rui gai in bu thau ba me kumna asai Rani Gaidinliu tong sports meet khau rui pui nun goi khau kaluan thau in bu mai sudiu tho tuna salo ka nei ragwang rui man sai goi khang katwang purpose bai na tilawi kumai zang re nyu ban in gwat na tan in sam di kho tuna karian ka ni inclusive samai society hai kasiam thau kho mai goi na kariu na zileng rong in pui tong kan di hai zai thau khang karam kho tuna karian ka nei Longrian chakiu rui guang kariu na tat kai ba mai Rani Gaidinliu sports meet gai hak the kumna guangdani mai luan thum sumai sports meet khawni hai khang swang gai ran mai sudat khang kalum bam kho tuna kadi kane sports meet khotai longba longrian rui march pass khaw first position la kane kumna longmai longrian le goinang longrian rui second le third position la kane cultural dance ko rui longmai Tamenglong khani intai phai longrian rui first second khatni third position la kane ramlon luswan akhiam me khaw Talan kung liu longba longrian zen chamma sanapati longrian khani salem ka mai ziribam longrian kani rui first second khani third position la kani volleyball khori khopum rui first position longba b rui second khani longmai a rui third position la kani tug of war khaw goinang longrian rui first ziribam longrian rui second khani committee rui third position la kani ga taw mai khaw rui longba longrian Tamenglong longrian khani goinang longrian kani rui first second khani third position la kani mi da khaw guest artist mathiwam ka mai dimlu pa mai khani athui phau mai kani goi ta Rongmei naga lu phom biak thang rui chunku mai indau kani inbu na Rongmei film forum team ka goi rei gwang tang launa program ti thui lau mai khani tribal research institute Manipur tani Rongmei naga lu phom biak thang rui chunku mai indau kani Rani Gaidinliu sports meet closing ceremony khotai ka chamthai faika gyang mai CEO ADC Tamenglong di maidin bui STO Tamenglong khani bai me officials azu gwang ka sau lau kani Infal November tarik pungu Manipur khaw tourist pangwang mai ka singting kum kanai lung khaw raw kai na bam thi mi hai Manipur khaw mai tai khani ku kicho communities ka khawlat lunai gwang kan mai khani flight tong fair gai kuba mai ri tuna official statement ri sa kane kum singnai na rut na chikyu khaw ri chui khawtai tourist 1.79 lakhs Manipur khaw gwang tang lawi tiki kum singnai na chuina padai chuina pung khaw tu tourist ching ru na chanai daw na gwang law tang ba mi tuna sa kane Tamenglong November tarik pungu Tamenglong District Chamber of Commerce and Industry ri lang na November tarik pungu Wednesday nung tawsiam iraw Wednesday weekly market mini market Apollo Bazaar Tamenglong headquarter khaw kacham thai faika kyang mai MCS CEO TADC re chief case sunat lan pat law kan the Kamung khotai ramning pame former ADC member re guest of honor sulaw kani tawsem area Wednesday weekly market ti hai Reverend Namrai Keo pame president ZBCC NEI re ragwang khaw kat gut law kani kumna pastor kadalung pan mai re lan pat mai raswai swai law kani Wednesday weekly market hai tawsem subdivision kalungba mai kai law tat minun ta zai thaw law khang ta mai suna khani kai law tat minun khang siendui khang kadaw cha mai ti law inbu khang TDCCI re lan pat kan juangi kai lau tat minun rui kan yutong fuling pang hai mi tong kai chien khaw gwang na zwalau khang TDCCI rui appeal su kane kumna Tamenglong district khaw lungba mi gwai rui organic gan nui punu hai kaman huak na gwang la lau gai khang sangwai kane Tamenglong November tarik pungu numbang khaw ring zan Tamenglong kai chien khaw zwat meta Tamenglong Forest Division khani Tamenglong District Police Team rui kariu na south at kan the mi tong tan hai numbang khaw ring ta ngak lau khang ta mai duan suna tat kai kan chongi mi da khaw khoi pina tawzip mai bam nun Tamenglong Forest Division le Tamenglong District Police Team rui zautat lau kan thi kumna Tamenglong Forest Division tong report helaina khoi pina hai zang nei nei thum lung khaw ka sing samgwang inbu ba mi tuna sa kane Noni November tarik pungu Sardar Patel tuang phaikat ringu birth anniversary observe su mayasuna November tarik rutna kathum kum singai nuchui na pung khaw Unity March Noni District Headquarter khaw tat puni tuna Deputy Commissioner of Noni District
Dr. Sarah Chandra Oriju press conference kau ti thai kani Unity March tai lau chuan kwang sanai kai megan kau ka hau na Rongmei common ground kore Rongmei Bazaar Bridge point ngan tat puni tu na ti thai kani mitong Unity March kau hai general public rui Sardar Patel Iron Man of India ti hai cha kwang sulau mai suna kwang ka zau lau khang zanghui kani Rally khotai NSS unit educational institutions kani incham nanun district level officers civil society organizations, youth clubs, village authorities kani mansairi gwangka zaulaw puni may kangta lumgay pa may. Tamenglong November 3 pungu, Manipur ka law and order situation na gwangkan may kaw Governor of Manipur Ajay Kumar Vallarui. Agashvani Infal Diamond Jubilee Celebration kaw journalist kani broadcaster gway kaw inchup may tanta alaw kang zangway kani. Agashvani Infal tong Diamond Jubilee Celebration dai City Convention Center Infal kaw tatkay kan tongi kamung khotay Agashvani Infal rui katpat naman say gway kang simroy suwang kan mita chakwang sulaw may mung sunat tatkay kan tongi. Journalist pen kani broadcaster microphone hai pay na tan kan may puat he mi hybrid man sayda desire thawlaw nuwi hap mi thai man sayda sukabiu nuwi tuna sana mi tuang puat hai ram thai na piulaw kong governor ri sangway kani kumna media professionals kway ri lungning in than na tan ta alaw kang di kani Tamenglong ting nai luan matui bu tarik charuk kum sing ne chui na pungu law chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye matui bu tarik chanai kum sing ne chui na pungu law chuan ting rai na ye kalan ting sin sing bang muak na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek chen rek ngan ma nga thon ku wei asai khung tu cham hai khori ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the